Evo mene i eto vas u novoj priči, kako kažu, najbolje avanturističke igre otvorenog sveta. Za neki drugi i ne znam, niti sam ih igrao jer nisam profesionalni gamer, ali verujem da su u pravu. Red Dead Redemption 2. Sama priprema ove igre počela je pre nešto više od godinu dana kada sam objavio prvi gameplay video ove igre. To je cijelo prvo poglavlje izeditovano u nešto manje od sat vremena i da bi se dodatno razlikovao od svih ostalih koji rade isto, trudio sam se da koristim što više cinematic kameru kako bi imali osjećaj da gledate film i da bih se dodatno razlikovao od svih ostalih, odlučio sam da ubacim prevod za balkanske gledaoce i sav taj posao je naravno oduzeo dodatno još mnogo više vremena. Bilo je zaista naporno i dugotrajno snimiti priču ove igre, sama činjenica da igra sadrži više od 100 misija i pritom nijedna od njih nije snimljena iz prvog puta, dosta govori o tome. Nadam se da ćete nakon odgledane priče i dalje imati želju da pogledate sve gameplay epizode, ove koje su do sada objavljene i sve one koje će se tek objaviti, koje možete pronaći na mom YouTube kanalu playlista Red Dead Redemption 2. A sad konačno idemo u priču igre, za još bolji doživljaj iste ne zaboravite da uključite prevod. Uživajte! Godina je 1899. Amerika se razvija i postaje zemlja zakona. Doba odmetnika i divljeg zapada je na kraju. Nekoliko bandi još uvek luta, ali su progonjene. Jedna od njih je banda Vanderlind, osnovana od strane Dutcha Vanderlinda i njegovog prijatelja Hosea Matthewsa. Bežeći od zakona nakon bezuspešne pljačke u Blackwateru, karavanom iscrpljenih i promrzlih članova u hladnoj majskoj noći nailazio se usred jedan od glavnih članova bande i glavni protagonista igre, Arthur Morgan, pa odgovara. U kojoj usled posljedica pljačke gube Davea Calendara, dok su njegov brat Mac i Sean Maguire nestali. Dutch poziva Artura u obilazak područja kako bi pronašli Johna i Mikea, koje je prethodno poslao u izviđanje i pronašao sve što je potrebno za opstanak, napuštene kolibe, hranu. U snežnoj oluji susreću se sa Mike Bellom, koji je zapazio napušteno imanje u kojem je trenutno žurka. Dolazi do obračuna sa članovima bande O'Driscoll. Uzimaju upotrebljive zalihe i potrepštine. Artur iz štali imanja izvlači konja za sebe, dok koliba nakon Mikeovog nesmotrenog poteza izazivanja vatre ostaje u plamenu i postaje neupotrebljiva. 3 dana nakon što su usmrtili muža žene koja se tada uplašena i bespomoćno pridružuje bandi. What's your name, miss? Adler. Sadie Adler. Abigail Roberts uspeva da ubedi Artura i Javiera Escuelu da krenu u potragu za njenim nestalim partnerom, John Marstonom, inače glavnog protagoniste prvog dela igre Red Dead Redemption. Nakon nailaska na njegovog ubijenog konja, Johna pronalaze na ivici stene u kritičnom zdravstvenom stanju, dok im odlazak dodatno otežavaju krvoločni vukovi. Dutch saznaje za planiranu pljačku voza Leviticus Cornwalla od strane bande O'Driscoll, te predvodi Artura, Billa Williamsona, Mikea, Javiera i Lenija Summersa u potragu za ostalim članovima bande. Pronalaze ih u kampu sa njihovim vođom i predvodnikom, Colm O'Driscollom. Smatrajući da nije pametno da se tada sa njim lično sukobi, Dutch odlučuje da ih napadnu tek nakon što ih Colm napusti. Smanjujući njihovu moć odbrane i dodajući da će biti manje zabavno ukoliko oduzmu njihov plen, a da on za to ne sazna. Sa pobijeni skidaju sve dragocenosti uzimajući i dinamit, kao i na hartiji razrađene planove i korisne informacije za pljačku voza. Nailaze na momka pod imenom Kieran Duffy, za kojeg imaju sumnje da je član O'Driscollovih, što on sa prezirom odbija, pa ga stavljaju na prinudnu dijetu u vidu gladovanja, dok ni ostali članovi bande, uključujući kuvara Pearsona, ne prolaze mnogo bolje, jer je manjak hrane u odnosu na broj članova bande evidentan, pa malo oporavljeni član, Indijanac Charles Smith,
poziva Artura kako bi se starim metodama lova snabdjeli mesom. Use a gun and we'll scare off every animal for miles around. Prošlo je nekoliko dana, pritajili su se. Zima je manja, pa Jose predlaže odlazak na zapad, dok Dutch smatra da je vrijeme za pljačku voza. Pošto plan rušenja mosta dinamitom ne uspeva, Artur i Lenny se uspješno ukrcavaju na voz, dok ih ostali prate na konjima. Zaustavljanjem voza, obračun sa čuvarima se završava. Ulaze u vagon uzimajući nešto od novca i obveznica. Dok ostali napuštaju mjesto pljačke, Artur odlučuje šta će se uraditi sa pronađenim zaposlenima i rešava se voza pokretanjem istog bez željezničara. Cornwall unajmljuje detektivsku agenciju Pinkerton da pronađu Dutcha. Sa nešto novca u džepovima i lepšim vremenom smatraju da je pravo vreme za silazak sa planine. Sa idejom da se pritaje, mesto za kamp nalaze u blizini grada Valentine. You weren't wrong, Hosea. This place is perfect. 2 nedelje kasnije, Artur i član bande pod nadimkom Ujak odlučuju da krenu u grad da bi nešto smislili. Željne vidjeti civilizaciju, devojke Karen Jones, Tilly Jackson i Mary Beth Gaskill uspevaju ih ubediti da pođu sa njima, sa idejom da pronađu rješenja za zaradu. Mary Beth, kao lažna sluškinja, dolazi do informacija o putničkom vozu vrednom pljačke. Jedan slučajni prolaznik iz Blackwatera zna previše. Weren't you in Blackwater a few weeks back? Me? No, sir. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellers. Artur se opet pita šta će uraditi, dok ja radim ono što verujem da bi on stvarno uradio, kako priča ne bi otišla dalje. Nakon opasnog lova na medveda sa Joseom i kafanske tuče, Stop! Please! Please! I beg you, stop! pojavljuje se Josiah Trelawney, koji je postao član bande nekoliko godina pre 1899. Povremeno je napuštajući, ali se uvek vraćao. Tražeći ih u Blackwateru, ovaj put se vratio sa informacijom da je mladi Sean tamo i da ga drže lovci na glave. Iako i dalje tvrdi da sa njima nema ništa, Kieran pod pretnjama odvodi Artura, Johna i Billa do kampa O'Driscollovih, u kojem tražeći Colma O'Driscolla, Arturu život spašava Kieran, nakon čega donosi odluku. Hey, Bill. You tell Dutch old Kieran ain't worth killing. Just yet. Nakon što su tokom selidbe prethodno poslati u izvidnicu zbog ubistva u Strawberryu, Mike bio pritvoren od strane šerifa, o čemu Dutcha i Artura obaveštava Lenny. Svuda traženi Dutch uspeva ubediti Artura da ga odatle izbavi. You got to do something, Arthur. Dok radi na uterivanju dugova Strausovih dužnika, Artur u međuvremenu dobija pismo neprežaljene partnerke Mary Linton, koja misli da je čula glas, dok je bio u društvu sa Karen, Tilly i Mary Beth u gradu Valentine 2 nedelje nakon što su se doselili. Misleći da je u vezi njega promijenila mišljenje, Artur je ubrzo nalazi i dobija molbu. Little Jamie's joined the Chelonians, that strange religious order. Smatrajući da su za njega opasni i da bi samo Artura mogao poslušati, nakon čijeg spašavanja ih ispraća na voz. Bivši sveštenik, koji je prepuštanjem ovozemaljskim zadovoljstvima poput alkohola i odnosa izgubio posao, porodicu i veru, član bande postaje kada je pod nepoznatim okolnostima spasao život Dutchu, koji osjećajući se dužni dozvoljava da im se pridruži. Reverend Svensson sada prolazi kroz težak period u kojem ga od samoubistva spašava Artur. Pored uterivanja dugova, listi poslova zarad novca, Artur pripisuje i posao krađe kočija koji nalazi Jose, te lovca na glave za kojima traga šerif Valentine. You bring me what I need, and I'll pay you well, and I won't ask no questions. U akciju spašavanja Seana, dok ga iz Blackwatera do federalnog zatvora na zapadu odvodi ozloglašena grupa lovaca na glave, Ike Skeldinzi, odlaze Artur, Charles i Javier, dok im u tome pomaže Trelawney, koji je unapred bio upućen u detalje. Come on. Do I get a hug, Arthur? A warm embrace for a lost brother now found.
Nakon pouzdanih informacija Mary Beth o vozu bogatih putnika, Arthur i John razrađuju plan pljačke u kojoj im pomažu Charles i protiv njihove volje Sean. Kada ga Abigail zamoli da sa njenim sinom Jackom provede malo vremena, Arthur se prvi put susreće sa agentima detektivske agencije Pinkerton, Andrew Miltonom i Edgar Rossom, koji mu kao također traženom odmetniku nude slobodu ukoliko im privede Dutcha. Nice to finally meet. Otkrivajući mu šta se desilo nestalom Mac Callenderu, bratu preminulog Davija, nakon posla u Blackwateru. He was pretty shot up by the time I got to him. So really, it was more of a mercy killing. Slow, but merciful. Nedugo zatim, preteći smrću Johnu i Straussu, Arthur i Dutch padaju u zasedu Leviticus Cornwalla, koji obračun vešto izbjegava, nakon kojeg shvataju da je vrijeme za selidbu. Izviđanjem mesta za kamp, Arthur i Charles pomažu nemačkoj porodici kako bi se naselili u blizini grada Rhodes, u čijem području vladaju dve imućne suparničke porodice, Grey, na čelu sa Tavish Grayem, brata šerifa Rhodesa, Lee Greya, dok suparničku porodicu Braithwaite predvodi Catherine, sa sinovima Geraldom, Bartolomeom i Garrettom. Iza suparništva u velikoj tajnosti međusobne simpatije kriju Beau Grey, sin predvodnika Tavish Greya i nećakinja Catherine Braithwaite, Penelope, kojima Arthur izlazi u susret dok se Dutchom smišlja plan. We gotta convince each family that we're on their side, and then we rob them both. Before they figure out it was us that done it, and not the other lot, we'll be long gone. Colm se sastaje sa Dutchom i tada kidnapuje Artura, koji srećom po ostale članove bande uspeva pobeći, jer bi u suprotnome dolaskom da ga spasu bili dočekani od strane zakona. Nekoliko nedelja kasnije Greyevi spremaju zasedu i tada ubijaju mladog Seana. Now it don't feel right. I could have told you. Dečaka Jacka, sina Abigail Roberts i John Marstona kidnapuju Braithwaiteovi. U velikom obračunu banda uništava imovinu i oduzima živote svih koji su im se suprotstavili. Dok živu bez ičega ostavljaju Catherine, koja im govori. My sons gave him to Angelo Bronte, so my guess is Saint-Denis. Agent Milton pronalazi kamp i ucenjuje bandu da predaju Dutcha, preteći da će u suprotnome doći sa ljudima i sve ih pobiti. Banda, primorana da pobegne i nastavi potragu za Jackom, doseljava se u prethodno očišćenu veliku kuću u blizini grada Saint-Denis. Welcome home, all of you, to my humble abode. Tada se banda susreće sa onim što Amerika postaje. A real city. The future. Nakon što pronalaze Angelo Brontea, Arthur i John obavljaju posao za njega kako bi dobili Jacka nazad, dok Dutch svojim pregovaračkim sposobnostima dobija poziv na žurku, koja bi mogla biti korisna ukoliko saznaju neke stvari, ostvare nove kontakte. Tada im Italijan predstavlja. That is Alberto Fusar. He owns a sugar plantation out on the island, and he comes here to whore and despoil himself. oh, the Redskins. I have no sympathy for them, because whoever is stupid enough to get tricked by the Americans, no, they get what they deserve, huh? Sa kojima će se pojedini članovi bande spletom okolnosti sukobiti i isprijateljiti nešto kasnije. Banda je i dalje u potrazi za novcem kako bi otišli iz Amerike, ne znajući tačno gde. Angelo ih upućuje na pljačku trolejbuske stanice. Now I could not involve myself in such matters, but you,
As a guest, yes. As my guest, bah, do it, huh? Arthur počinje da pomaže Rainsfallu i njegovom sinu Eagle Flysu, kao i ostalom indijanskom narodu, koje pokušavaju da oteraju sa njihove zemlje, jer su kopači podneli izveštaje Leviticus Cornwallu i vladi države, tvrdeći da su tu ogromne rezerve nafte. U trci za novcem, velikom organizacijom pod vođstvom Trelawneyja, ukrcavaju se na brod, igraju karte i pljačkaju Desmonda Blyda, bogatog ljubitelja pokera. Dok rade na planu pljačke trolejbuske stanice, u dvorište kuće ušetava konj noseći masakriran leš Kierana. What the hell have they done to me? Nakon čega slijedi veliki napad od Riskolovih kojima je vođena mržnjom i željom za osvetom. Najveći odbrambeni udarac zadala Sadie Adler. Odmah zatim, kako bi što pre imali mogućnost da kupe brodske karte i odu odatle, odlaze u pljačku trolejbuske stanice, u kojoj je pritom jedino što nalaze su policajci sa zadatkom da ih ubiju. There's a ton of cops out there. Come on now! We got you surrounded! Greasy son of a bitch! He set us up! Shvativši da im je Italijan Angelo Bronte napravio zasedu, za koju mu kidnapovanjem i ubistvom ubrzo uzvraćaju. Plan pljačke velike banke u Saint Denisu, koja ima dovoljno novca da banda napusti Ameriku, razrađuje Jose, kojeg praveći zasedu ubija agent Milton. No! God damn it! Dok u daljem sukobu ostali članovi detektivske agencije Pinkertons hapse Johna i ubijaju Lenija. He's dead! Oh, God, no! There's nothing we can do! We gotta keep moving! Ukoliko odu u kamp, bit će praćeni i detektivi će pohapsiti sve članove bande. Da se to ne bi dogodilo, Dutch, Arthur, Mike, Bill i Javier noću se prikradaju na brod za Kubu sa planom da se pritaje i vrate postale za nekoliko nedelja, u čijem im planu, odvlačenjem pažnje Pinkertonsovih, pomaže Charles. Za taj plan ne zna nadolazeća kišna oluja. Članovi se u brodolomu odvajaju od Artura. Koji ih nasuka nešto kasnije pronalazi na ostrvu Guarma. Nalazi ih i privodi Levi Simon, nadglednik ostrva tiranina Alberta Fusara, koji drži plantaže šećera i koristi starosedeoce kao radne robove. Kako bi se oslobodili, Hercule Fontaine napada Simonove ljude. Banda se oslobađa dok ostali pristigli u velikom broju ranjavaju i privode Javiera. Javier! Oh, get out of here! Get out of here, there's a lot of them! What do you think? We gotta move, Dutch! Don't lose face, son! We'll find you! Cooey! Go! Kako bi im pomogao da izbave Javiera i da brodom odu sa ostrva, Hercule za uzvrat traži pomoć u borbi oslobađanja ostrva protiv Alberta Fusara. I am the only one who can arrange a boat for you. But I need something in return. Na odlasku sa ostrva odlučuju da se raziđu, pritaje i da svako sam pronađe ostale članove bande, koji su pod vođstvom Sadie Adler izbegli napad Pinkertonsovih detektiva i uz pomoć Charlesa omogućila novo mesto za kamp uklanjajući one koji su tu bili i ostavljajući pisane tragove informacije sa lažnim imenima, kako bi ih na novom mestu mogli pronaći, gde su ih pronašli i Pinkertonsovi. Down. This is Agent Milton with the Pinkerton Detective Agency. Already? Come out with your hands up. Give them to a count of 5, then give them everything. Actually, let them have it.
Dok su u procesu nove selidbe, Abigail moli Artura i Sadie da izbave Johna iz zatvora. Usled napada kašlja uz pomoć prolaznika, Artur završava kod doktora koji mu saopštava: You got tuberculosis. Really sorry for you, son. It's a hell of a thing. Sele se u Butcher Creek u New Hanoveru, malo naselje nazvano po potoku, do kojeg Artur i Charles odlaze kanuom kako bi pripremili novo mesto za kamp od okrutnih osoba sa fizičkim deformitetima, sličnijim divljacima nego kriminalnoj bandi, koji posebno ne vole građane i protive se industrializaciji lokalnog područja. They must be in the cave. All right. Let's get on with this. Dutchovu ljubavnicu Molly pod dejstvom alkohola u Saint Denisu nalazi ujak koji je dovodi u kamp, kada im ona govori da je agent Milton znao za pljačku jer ih je ona izdala zbog čega je ubija gospođa Susan Grimshaw. She knew the rules, Arthur. Artur i Sadie konačno odlaze da izbave Johna i po dolasku u kamp Dutch je izrazito ljut, smatrajući da je za to bilo vremena i da Artur usled gubitka lojalnosti radi stvari protiv njegove volje. Artur, Dutch i Mike u Annesburgu dočekuju Cornwallov brod, dok na istom zatiču i unajmljenog agenta Miltona. Kada Dutch odlučuje da izađe sa ponudom koju Cornwall odbija, pa počinje sukob ubistvom istog. Tell you what, you give me this ship, $10,000 and safe passage out of here, I'll let you live. I'll do no such thing. You sure? Good. I prefer it this way. Saznanjem da je kompanija Cornwall potpisala ugovor sa vojskom o železnici i da će premeštati dinamit iz rudnika u Annesburgu do grada Saint Denis kako bi ga preprodali, presreću ih Artur i Bill, oduzimajući im kočiju, dok Dutch i Mike rade na planovima za dalje. I pritom Arturu postaju sumnjivi jer se Dutch promenio, čuvajući pare i misleći samo na sebe. Pa tokom dinamitskog rušenja železničkog mosta govori Johnu da se banda raspada i da bi voleo da na vreme pobegne sa Abigail i Jackom, da bude lojalan onome što je vredno, porodici. Nakon što je poslat da bespomoćnim dužnicima uzme novac sa kamatom, ogorčen načinom poslovanja kojim radi, Artur iz kampa isteruje zelenaša Strausa. What are you doing? Go and get a job! Došao je dan kada zbog loših dela vešaju Colma od Driscolla. Znajući da će njegovi ljudi pokušati to da spreče, Dutch, Artur i Sadie odlaze u Saint Denis kako bi ih u tome omeli. Artur dobije oproštajno pismo od Mary. Josiah Trelawney napušta bandu, ovaj put zauvek. Nakon pokušaja sporazuma između Rains Falla i pukovnika Henry Favorsa, kojeg je Cornwall angažovao da sa svojom armijom protera Indijance sa područja naftnih rezervi, Artur zatiče reverenda kako također napušta bandu. Sadie Adler iz osvete zbog ubistva muža želi da dokrajači od Driscollove, dobijajući Arturovu pomoć, koji zauzvrat traži da u bekstvu pomogne Johnu i njegovoj porodici. U borbi protiv vlade, banda i dalje nastavlja saradnju sa Indijancima, kada Dutch i Artur jedva uspevaju pobeći dok Eagle Flies završava u pritvoru. Nakon razgovora sa Rains Fallom, i Artur shvata da odnos vlade i indijanskog naroda nikada nije bio u gorim odnosima, čemu je doprineo Dutch gledajući samo svoj interes, pa sa Charlesom odlazi da izbavi Eagle Fliesa. Come on. Znajući šta se sprema i da će im trebati još pištolja, bandi su se pridružili stari Mikeovi prijatelji, Clit i Joe. Buntovni Eagle Flies sa ljudima kreće u rat protiv pukovnika, pozivajući bandu da im se pridruži. Ne obazirući se na očeve reči, odlazi u posljednji obračun kod fabrike naftnih polja, u kojem svačiji prioriteti postaju jasni. Indijanci se bore za opstanak, Artur i Charles rade sve da ih sačuvaju i da im pomognu. Come on then. Arthur! Get up. Thank you. All of you. We need to go.
Dutch uzima državne obveznice i u situaciji napada na Artura odbija mu sačuvati život dok to nesebično čini Eagle Flies, kada ga pukovnik Favors smrtno ranjava, za šta mu ubijanjem uzvraća Artur. U ponovnom susretu sa Dutchom, Arturu postaje jasno da u bandi više nema lojalnosti i da su prethodne sumnje u Dutcha bile potpuno opravdane. Nedugo nakon što ga Artur i Charles dovode kući, Eagle Flies podleže rani i umire pred ocem. Kada Charles odlučuje da ostane sa njima i pomogne kako bi se ipak ocelili, dok Artur šalje onima kojima je potrebniji, na čijem putu do tamo doživljava ponovni napad teškog disanja usled tuberkuloze, kada mu pomoć ukazuje nemačka porodica koju su baš on i Charles pomogli. Kako bi sačuvali živote, bandu su napustili kuvar Pearson, ujak i Mary Beth, dok na Arturovo insistiranje da se John i njegova porodica puste da idu, ljuti Dutch predvodi preostale članove u ovaj put stvarno posljednju pljačku, na čijoj meti je voz kojim se dovoze novčana sredstva za popravku prethodno srušenog železničkog mosta. Kada odlaze po dinamit za ovaj posao, Artur od Johna saznaje za Dutchov skriveni novac u pećini kampa koji je pronašla Abigail. Voz koji su čekali se ne zaustavlja, kao što su mislili, što dodatno otežava ukrcavanje i pljačku, a činjenica da je most porušen smanjuje vreme za izvršenje iste. Proširenje nastalog požara na ostale vagone sprečava John, kada ga ranjavanje skida sa vagona, što većinu ostalih članova ne sprečava da pohlepno nastave jahanje konja u trci za novac. Pa nakon izvršene pljačke lako izgovaraju. I tried. He didn't make it. That patrol killed him. Da je agent Milton sa svojim ljudima kidnapovao Abigail i odveo je u Van Horn, saznaju od Tilly koja je uspjela sačuvati Jacka. Sada, imajući novac u rukama i ne mareći za članove, pritom smatrajući da joj detektiv Milton neće nauditi, svi lako nastavljaju dalje bekstvo, dok Artur i Sadie ponovo besni na njihove odluke odlaze u misiju spašavanja u kojoj saznaju. Molly O'Shea? Sweated her a couple of times, never talked a word, had to let her go. Micah Bell. We picked him up when you boys came back from the Caribbean, and he's been a good boy ever since. Okay. Kada ga ubija Abigail, dok je u sukobu sa bolesnim i već iscrpljenim Arturom. Nakon saznanja šta se desilo Johnu, dok odlazi sa Sadie, Abigail daje ključ Dutchovog kovčega sa njihovim novcem skrivenim u pećini kampa, do kojeg odlazi Artur, kako bi raščistili račune. You rats. All of you. Seems old Micah was pretty close with Milton. What the hell are you talking about, cowpoke? You talked. Dolazi do potpunog raspada bande kada se pojavljuje John, besan na Dutcha, koji ga ne napušta po prvi put, i trenutka kada ne znaju ko je na čijoj strani. All of you, you pick your side now because this is over. Mike ubija gospođu Grimshaw. Dok moguću dalju razmenu metaka prekida napad agenta Rossa i ostali Pinkertosovi detektiva, usled kojeg Artur i John beže niz pećinu penjajući se do vrha, kada se za njima nastavlja potera ostali članova bande i Pinkertosovi detektiva, u kojoj Artur ostaje bez svog konja, vernog saputnika kroz dobre i loše trenutke, kada scena rastanka igrača ne ostavlja ravnodušnima, nakon koje imaju izbor da li će se Artur vratiti po novac ili će ostati da štiti Johna. Well, what about the money? I head down there, I'm dead in 5 minutes. I got a family. That's more important. Maybe you're right, but You want the money? You head down. I gotta go to my family. I'll see you around, John Marston. Be safe. Ukoliko novac izaberete za bitniji, naći ćete ga u pećini skrivenim pod kočijom i nakon što ga uzmete, doći u sukob sa Mikeom, koji će malo pre užasno tužnog trenutka Arturove smrti prekinuti Dutch. Stop this.
Ali zato ukoliko nastavite da štitite Johna, doći će trenutak kada Arthur shvata da ne mogu pobeći obojica. Kada šešir svog oca daje Johnu, tražeći od njega da nastavi dalje. Nakon čega, zamislite, iscrpljenog Artura napada Mike. I got you now, Black Lung! Čiju već završenu borbu prekida Dutch. I gave you all I had. I did. Come on! Dutch! Koji pored Mikeovog poziva da pobegnu zajedno, nestaje u nepoznatom pravcu. Par trenutaka pre neizbežno tužnog trenutka Arturove smrti, zbog kojeg je dosta igrača pustilo suzu i pred kamerom. Ja nisam. Pred kamerom. Prolazi nekoliko godina. Pratimo život porodice Marston, koja traži mesto gdje će pokušati od poštenog rada živjeti mirno. Po obavljenom poslu prevoza robe iz Strawberrya do Pronghorn ranča gospodina Gedisa, John želi da tu i ostanu. Predstavljajući sebe i porodicu pod lažnim imenima i obećavajući vrijedan rad Tom Dickensu, nadgledniku farme, kojem nakon sukoba sa unajmljenim Lerem i momcima obližnje suparničke farme i nepoznavanja rančerskih poslova, Johnova situacija ubrzo postaje jasna. Hell was that? Uz sav trud da porodica i on žive normalno, Leremijevi nastavljaju da vrše pritisak na gospodina Gedise i njegove radnike kako bi svoje imanje prodao Abel Athertonu, imućnom vlasniku obližnje suparničke farme koji želi da se proširi. John shvata da nema izbora i da će svi ostati bez farme i poslova ukoliko ništa ne preduzme. I don't care what you used to do or what your name is. This is the land of second chances. Understood. Okay. What are you doing in that thing? What are you doing? My job, Abigail. My goddamn job. You know that woman of yours got... John Marston. Na povratku iz Strawberrya, gdje su preuzeli privatnu pošiljku i one za ranč, u opasnost od odmetnika koji znaju Marstona, dolazi sin Jack, preko čega Abigail ne prelazi te ne puštaju Johna. Vrednim radom na farmi mjesecima nakon toga, zahvalna zbog vernosti i svega što je učinio da farma opstane, gospodin David Geddes ga upućuje u banku i dobrim preporukama mu omogućava da podigne kredit, nakon čega odmah sreće ujaka Come here! kupuje imanje zapadno Blackwatera koje Abigail želi, dok mu u otplaćivanju kredita nakon što su se pronašli pomaže Sadie Adler, sa kojom počinje da radi kao lovac na glave koje traži zakon. Ujak saznaje da je Charles možda živ, pa odlaze sa Johnom u Saint Denis, gdje ga pronalaze kao plaćenog uličnog borca i dovode kod njih, kada se dovozeći materijal za gradnju uspevaju odbraniti od okrutne bande Skinner Brothersa i zajedničkim snagama pod ujakovom komandom prave dom Johnu i njegove porodici. Gentlemen, to this happy home! Sa Sadie obavlja još nekoliko poslova. Nakon što dobija Johnovo pismo, Abigail i Jack se vraćaju. U znak zahvalnosti, gospodin Geddes šalje namještaj za njihov dom. John nešto lijepog vremena provodi sa Abigail, koje koristi da je zaprosi. Dolaskom u njihov dom, Sadie donosi informacije. I found Micah. No. Uprkos Abigailinom protivljenju da krenu u potragu za njim, iz besa šta je učinio bandi i poštovanja prema Arturu, odlaze sa Charlesom u Strawberry, prethodno ubijajući Clita, Mikeovog prijatelja, koji pod pretnjama odaje Mikeovu lokaciju. Odlaze na snegom prekrivenu planinu, probijajući se kroz sneg i jak otpor pružen od strane Mikeovih ljudi. Ubijajući među njima i Joea, drugog Mikeovog starog prijatelja. Nakon kraćeg razgovora o prošlosti počinje sukob Johna i Mikea.
koji prikradajući se prekida Sadie, čijim ubistvom Mike počinje da preti Johnu, jer uspeva iskoristiti trenutak nepažnje kada se iz kolibe iznenada pojavio Dutch. Hello, son. Mrs. Adler? It's been quite a while. Koji celu situaciju završava ranjavanjem Majka, kojeg John konačno ubija. You shot me. You shot me pretty good. Thank you. Dutch već po navici opet odlazi u nepoznatom pravcu bez reči, dok se John i ranjeni Sadie i Charles vraćaju kući sa iz kolibe uzetim novcem i zlatom iz Blackwatera. It's all over. I tu se završava priča igre Red Dead Redemption 2, čije nam kredit scene otkrivaju još neke stvari o akterima i bivšim članovima bande koje ćete, pored još nekih osnovnih informacija o samoj igri, pronaći u opisu videa. I to bi bilo sve za ovaj video, nadam se da ste uživali jer sam se zaista oko istog potrudio. Ne zaboravite da ostavite like, neki pozitivan komentar svakako je dobrodošao, prijavite se na kanal i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!